جگری سکرتر پارتیا پیشورو احمد سلیمان جروداوی را گوت بنیرن دبیجه مافین پیکاتین سوریه ده دستورا دمکی ده تونه او دستور سوریه بر به دیکتاتوری و دبه لگوری دستور سوریه ولاتک عربی اسلامیه احمد سلیمان گوت جبروی دستور دروزی بری خوددن اسرائیلی دبیجه زحمت او دستور به پیک آنین و گوت اگر دستلات لخوا و نگره و روشا سوریه آلوستر ببه احمد سلیمان دبیجه سوری نکاره جارک دن بار شر نافخوا هلگره نام خابن يعني اف دستور وندوي آلية مافين بيكاتين سوريا هي ونتنيج بو بيكاتيا مافي يعني نجبو افكرنا دولتك آلية خوي قانوني ودستوري ده دبي ولاتك بر بديكتاتوريتي هر صلاحيات دستي سرك جمهور دنه راست افايا دمكيه بلام افايا بخوا يعني بيشروجا سوريا سروي بي افكرن 5 ساله ام دبي روشيد بمينن نما جيه خلك سوريا تدايه ليفغرك قالك جرنجش بر اف نرازيمندي دندري سوريا بقشتي نتن الجم كرد الجم بيكاتيا الجم خلك سوريا بقشتي بيجا اف يعني ولاتك بيك رنگ بيك آلي بيك اول قالك جرينجش نفذ سوريا كارب دستلات ويكتيا سوريا جي بباريس يعني هاجر سوريا دولتك بنافي خوي عربي معناه خو ولاتي يك نتو وقتها بقوليجي سر مسألة هاجر مصادر تشريعي اسلام ولو سرك جمهوري اسلام فياج ديواتا قاف دولتها مسلمانه هي مسلمانه سنيه ودولتك عربيه افها نجبو خلك سوريا تشتكي خرابه يعني بدفيا جوهرتنا كي جبوا في دستوري بخوازن سوريا بهلن يك أفيار روشة كي داجو هودوبو جبر فان بريارا جبر فان ديتنا وفدكي سوري جدرزيان جهاشت إسرائيل تبقى إسرائيل وتين عسكريين تجمين سوريا بري يك كس نكاري ببشوا تكليب يهودي النبي إسرائيل جر زحمت بو أنا شوا أف شد أفاد تيوي وتاي جو أف نكاري خلك سوريا الهب بجفي أم دبجن أفاد نكاري في دستوري بجيبك نكاري في دستورات يجي بهيله ويعني أف دستورات الخوف نجر وروشة سوريا على استربه أم بهذين دريا ديالوج مسألة شارع سرم دريك أشتيانر نبي بجي شر وجي نخشية دندري سوريا بالشر ونخشي يعني سوريا بآليك دجي خراب دب روشة سوريا نما طاقة خلك سوريا هي شركي نافخو درست بشر نافخو سوريا داجو بر دولتك يعني وك نامينه بنقهاوينا دب دولتك رهابي وهر كسك خراب الدنيا دي خول ناف دب ایروژی چالاکوان باجار عمودی خلکی عمودی لدجی دستورانو یا سوری خو پیشاندان کرن بانگا یک ریزیا کردی خواستن و داخواست کرن کو آلیین کردی لهمبری و دستوری و نحقیه کل لشامل کردان تی کرن هیزا خواه بکن یکو بدن برای خواه بدن شامه اگر پیویست وارن شامه ابدی من اکیل جه خو پیشاندان باجار عمودی عمودي هو هندبينن سلوغانين عموديان قال لك عجيبا براسيش بركو يعني برغوتني نزانم تشاوتي ده هبل من نكر بالفي داري وان سلوغانين سر بانكيرتان جوارا بيجم عمودينا حرتش وانتي لباجار بوخمل المانيا خو پیشاندان لدجي دستورا سوري تشيبو خو پیشاندان جاليه کوملايا آسو روشن بدرخان و روناك و بريواتشو اف دیمنین تایبتین روداوینه کرد ببینن کرد به تاواهی دستور نویا سوری قبول نکن یا که حکومت آماده کریه اف دیمنین و خو پیشاندان باجار بخمینه که کامرمان روداویجی جنگو شریف لوه داری بو ایرو کردن لوید برا بو خومیل هف جویانش بو پروتستو کرنا او رگهاندنا دستوری اكو جلاي سلطة سوريا نودا دركتي البته ام خوازم بيجن اف راكاندنا سوري ناي قبول كرن نتن جلاي كردان دا جلاي همي بكاتين سوريا دا جبركو
وک راگهاندنک یک رنگ تمثیل دکه یک پیکاته بلکی تمثیل دکه لی نوک رنگ سوریا نوک سوریا که تعددیه ام دركتن دجي دستورة أبانه أبا دركتية أبا حمل سوريا قشا تنبونا سوريا دك أم في قبولناكن أم سوريا جمع قشا ريه أم كرد أم عرب أم علوي أم كريستيان أم آشور أم إزيدي أم درزي أم قش سوريا آم قشاية نآيكي تنية أم قبولناكن أم دجي في دستورينا هاتنا في درج بر بدنگی خواب ببین انه صار في دستوري عجار جمهورية عربية سوريا براستی ما بيمثلنا وكيل دبيجي وقوام دبيجن ام وعرب برانا خانة فهفيا دبيجي انه مساواة هبه وعدل هبه ام ضدي الجمهورية العربية السورية ام نخزن ام جمهورية حرة دخزن جمهورية عربية سورية ام ضدي في تشتينا يازو كونرمندكي كرد از ديجي في دستور سوريا و شرع لشركيفا خداني ام ملت كرد همي ام ديجي في دستور جبر تبر جوانديه ما كردات دنا في دستور دتني وام ديجي في كانوا ام تشكي خويا وكرد بشتي شرده 15 سال كدو خبات وشهيد ام ورن لبن دستور قصاد بيجين ام في دستور بهمو شوي ام رفضكن خبير عالمي قشكي ام ديجي في دستور دكاتي جبر حق كردات تدا كوك تنايا وام دخازن حق خو بخازن ام دخازن ام زماني خا ونافي خا وكلتوري خا دستوري دا ورا تيجا في دستوري ما ام ایرو بداره جوات خاطر کرده جبو و دستور چبیه ام دیج و دستورنا ام هفی دکن آزادی جبو ملتما ایرو از الفیدمش برگو ام دخوازن سوری ولات كرداجي به وسوريا العربية ام ابدا قبول لكن ام حقوقي خد خازن ودي كرد بالتقاوهي دستور سوري ياكو حكومة نو آمده كريه قبول لكن خطيطة نابينن يعني همو عليين سياسي وخلق الدن وحركس ين كرد لدجيوه دستورينا دبيجن دستورا كما في كردان قبول نكا او جوه دستوري قبول ناكن وكا بردوامية دستورا بحث دبينن كسين كو جرودا برا اخفينا دبيجن زيادة تري 10 سالان برينها جبر ظلم بعصيان او رفيان جسوري رفيان چونا ولاتين اوروبا تفيكو بشار اسد ودسالاتا وين نماجي لسوريا نها هنجي جه دموکراسی و آزادی گلکی دوره زنار شینو اف راپورت آمده کریه پرانیا دانستاندن وی گریدای روشا سوریه و روشاوای کردستان نه سرباز فرمان گنجه که 40 سالی جقامش لویه جگولان سال 2012 و لألمانیا آکنجیه و بریوی دمه جگنجن دستپیکی ین روش آوای کردستان بو کل سال 2011 لدجی دست حالاتا اسد کر خوپشاندان کرنه و هرزو آلای کردستان اوی سربخویی سوریه بلند کریه. سرباز هیویشکستی نبویه لدزانید سوریه هین جولاته که دموکرات و لیبرال دوره. خونا یکی خونا ما بوش خوا روخاندنا رژیما مالا اسد بو و بعث بو و ازواجی لحمو قال سوريا بيروز دكم وتايبت ملتي ماي كرد لي وكيد براسي هيفي كامن يعني هيفي نخرتن يعني هيفي ما ديمقراطي بوش بو سوريا وك هيفي بو آزادي بو آزادیا جنه مافی جنه وک هوی نافبرا جن و مرد هر وها مثلا مافی ملت کرد سوریه ده جپنجی هفتاد تفگرا کرد ملت کرد خبات ده که برخودان ده که جبو مافی خو لیم خابن يعني حتى د في بيمانا د نافبرا قصده وحكومتها نهدجي يعني سقف وان ما في كردا قال لك نزمن نلقر داخواز وهيفيه كردانه روش باش معلم به هفرا دچین جم هفچپرکی وی بری 14 سالان آلان جحسکیه وان دگل کومک گنجندن و به هفرا هفگرتنا هفریزین
جوان کرد لسوریه جبو چالاکین سویل لدجی حکومت سوریه یاوی دمه آوا کربو. آلان 45 سالی چالاکین سیاسی بوی خودی سرتراشخانه اکی و باری جیان به دست و خواه انیاخوا پیدا دکه لیدیسا جی خواندن و حلوستنوی لهمبری سوریه و روش آوای کردستان هنه. رنگ سوري الجور دستور عنه تبيجن أنا مثلا يعني رنجة كي باشكتي بري 100 سالي نبذي رنجيبو يعني بري 100 سالي سروكي سوري أو مرسلا إنه لازم بسلمان بترنبو يعني في اللي جيبون سروكي سوري كرد جيبون سروكي سوري عرب جيبون سروكي سوري بنافا يعني قال لك هن كرد وعرب وفي اللي بون سروكاتيا سوري كرن دجا 1925 دستور سوريا أول وحطانا بشتي 100 سالي أمي ديسا فقرن جديل با عالم ودولتي عالمي ودولتين جهاني بيشت كبن أمي فقرن بشتي 100 سالي أمي فقرن دستوركي باشكت دستوركي برنجكي تنج شراكة كسيد هندري سوري تقشا بينا بتشتكي نجيش أنا زي پارتیا سوسیال دموکراتن آلمانیا سردار سیاستوان کرد آلمان هر بجارتیه درباره روش سوریه جبو رای گشتی بپیوید. جداوی آداره و او اندام بوندستاگ پرلمان فدرالی یه آلمانیاه. رودان پراوه به کمکجی دزانید و چه هیویان درشنویز دستور نو یه سوریه دا نابینید. Also es sind nicht nur große Sorgen, sondern auch Empörung über das, was an der Mittelmeerküste. نتنه غمک مزنه ده همان دمیده هرسبون و عاجزی جیل همبری تشتن لپراون دریا ناوراست للاسقه و ترتوس قومینه. لگوری آگاهیان 3000 جبو 3400 کسان هاتنه کشتن. ام درست نزانن. اف چنده کمکجی بو. اف حولک بوش بو قرکرنه. ام لبندینه که تیم ناونتویی و نتنه ین نشتمانی لیکونی السر بکن. و اگر هفکاری و هلگرتنا سزایان لسر حکومت نویا سوریه الشامی هبه و دمه دوی اشکره به کل سر بنگاه دموکراسی رزگرتن المافن مروان و رزگرتن لکمینیان و پرنگیا اولی لیو ولاتی هبه و جبر وی اکیجی یکم رشنویسا دستورا نو هاتیه پیشکش کرن حتی انها هیویشکستیه. هیویشکستنا کرد و سوریین دموکرات خاص لهمبری کریارن دسالات نول شامه روش بروش زیده دبن و ده انجام دا دسالاتدار جی هیویشکستی دبن لهمبری زو هل نگرتنا سزایان یان کار نکرنا بنیادنر جالی اوروپیان و دگلوان. زناشینو رودو آلمانیا.